Aga jingle kai quarter final hapreng ka Morocco Persia ya ka Portugal. Aga ngi jingle kai ka Portugal ka kam klan ya ka Morocco haga ba ka yo adu nyau peu 100% ka position kat ba ka Morocco ka yo chang ar pen riu persen. Bad haga ngi jingle kai Cristiano Ronaldo klem yo benile kai haga first 11 bad la pen mi manan yo Cristiano Ronaldo de haga minute ka basan peu wei. Bapai syakane ngi jingle kai haga minute ka basau peu ar ka Morocco kala yo ben ki jar nengkong leng ba UN Nezri. Dia ke bol layar penbu dau atiat ala. Leng ba kan ke shigol ka Morocco kala pen kendit ya ke kenhun jong ka Portugal bat kumjuru ya baro kinong kesian jong ka. Bat hadu bukut ke kela step ka Morocco kala tam ya ke Portugal dai way lanon. Bat ha ke kela step om don kinong ki ban yo priang ya ke yellow card. Bat ha ke kela min baro al legitim gila persang ban pen kijar Henry ki klemla ban pen ki hadu bukut ke jingle kai. Bat kani ke jing pemla jong ka Portugal ban siu kuliang ya ke shigul jong ka Morocco kala yo ban rung sya ka semi final jong ke jingi le ka World Cup ka sin ka banengkong bat ka dei ka ri ka banengkong na deuba Afrika ban yo rung sya ka semi final aga jingi le ka World Cup aga wei pat ka jingi le ka quarter final ka bakam jong shit kata ka England persya ya ka France haga ni ka World Cup mentau snem ka dei ka sin ka balai bagi neki artri kiri jong ke deuba Europe kini kendu hak jingle kai World Cup. Adin baka England kalala ban lim ya ke France haki artri ki jingle kai World Cup. Kata hak World Cup jong snem kat kendai spa enreu peun reu par hak World Cup jong snem kat kendai spa pra peu ar. Apa pai syak ni ke jingle kai ke France kalala ban ki jar nengkong tang hak minit ka bakat nyo lengbau Aurelians bat ya ke bol lairapen bu da Griezmann. Adu bukut ke kelas step ke France kala tam ya ke England dai way lanon. Aka kela mid kata ke minit ke basan peu sau ke England kala yo ya ke penalti bat ya kena ke penalti la kenjat dauken bat leng ba kena ke penalti ke England kala la bat tanya kan ya ke shigol jong ke France Henry ha ke minit ke bah nyau peu pra leng bau Giroud ke France kala yo biang ban tap ya ke gol pentam bat ya ke bol sai sin la ya penbu biang dau Griezmann bat ha ke minit ke bah pra peu wei leng ba ke jingerap jong ke VAR ka England kala yo ya ka penalti bat kani kadai ka kabuk siar nak benta ka England ban yo ya ka gol penyekai Henry ka bas new box nak benta kari England kalong haga bau ken nu klemla ban penrung ya kani ka penalti bat leng ba kani ka jing bomla jong ken ban penrung ya ka penalti ka England kala sya penlim haga France haga sin ka baningkong nadu snem kat kendai spa riu peun riu haga jing le kai World Cup bat hadin south snem ka France kala yo biang banrung sya ka semi final bat kan ya kendu bat ka Morocco ha ka semi final aga ba ka Morocco kala la penlim ya ka Portugal ha ka jingle kai quarter final